Mina ngifuna ukutshela inzaba. Uma uthi unetinkinga unatinkinga nayinkinga. Right, estradini kune-funeral. Kwafika mufi on Friday. Nami ngidecide ukuthi phela kusestradini kufuna ngivaye. Phuma thola ihash imile yehlisile mufi sosendlini. Okay. The guy who's driving the hash decided ukuthi angajiki because uhlala ekutheni so decide ukuthi alale lana ukuthi ekuseni into lula. Right, mina ngiyafika so ngithende ihash then mina ngiyafika ngiyapaka lana kunankinga i-out le right ethawola sikhipha siyaxoxa ku right ngipake next to yena so i-out ithi hayi ndoda kuhamba njani ngithi hayi uthi njani lenzani ngithi no isafe uthi hayi netshwala lapha emotweni ngithi no akuna stress siyangena ku hash siyanatha siyashaya ku hash siyabshaya so mina ngikhumbula nje sicoca I don't know what happened but what I can tell you is ngithole ma calls ngabo 5 ntambama Saturday ifone beyiringa but the way bengicakwe ngakhona benginga understand ukuthi kuringani kahle ngicina ngiyayibamba ifone yabo ngiba mntwana marungeta wangibukisa ngesive sive yabo hello ngiva so anduma umathi wangibukisa ngesive then kunalomunye ngala uyavakala la efonini uthi mbude ukuthi makhiya esha kuphi uyabona so angathi andugcina fainta kwathathwa le phone kwathiwa exe ngithi yebo uthi akule out hash emfowethu sifuna la makhiya hash yo makhiya hash uthi exe ahambe nawo la makhiya la ngivuka khona ngithatha ukuthi ngikuphi ngiyasesha makhiya ngiyawathola yo livele mile mufi bathi uncithike wancitha ngivala umnyela kule phone uthi ya kuyaqala kuyehleka kuyaqala yo ngabathi indoda aniseka ngcwabi uthi songcwaba njani ndoda songcwaba njani ngoba makhiya yo andikala ukuthi yo ngathi uphelela ngemoya yo makhiyeshi mwabambile ubathi le ngwenye bathi hayi ndoda manje ubulethe la makhiya yo ndoda manje uthi yana le moto yakhe ivali vela kunaplan yo Nani kuphi guys ngihlala emqashweni umastende wami engangigcina ngokumbona ebusuku kuphela nakhona ngangimbona esebenza kuba ukuthi mhlambe kusebusuku bathi please uplastela indlu ngibone iplastela ngizovuka ekseni eseziwa ipenda isiyomile nganongisho upende sometimes ngilale kuthi mhlambe ebusuku ngizoquququququ ngiyabona wakha udonga lendlu like urawundi mhlambe manje ngiyavuka ekseni sekuno round kade ngekho round la round it's a roundable lezinhle engiround laba bangawazi wakho round ngingena empedeni kungekho round egcikeni ngizwe into igqugquzela ikhala umsindo manje ngithi ngiyalunguza ngewindi uyena wakha uround and uyedwa ngiyawubona futhi nakhona ngisingelunguza udonga sehlambe selifika eqolo kumina mangivuka ekseni ngivuka uround usuqedwe ngisho yonke into njalo mangizongqongqozela mhlambe ngizibika ukuthi hayi ngizobuya kusasa ngaboni ngingabuyi ngakhanya endlini yami nani wayevamisa ukuthi uyageza ngaze ngimbone vela mhla ngifika ngizoqala ukuhlala ngangikhuluma naye esendlini ethi ubanjwe umsebenzi
awenzayo khona umuntu amthungelayo into yokugqoka uthunga nento zokugqoka ukumbona nje egcikeni ngangimbona ebusuku kuphela nakhona ngoba vele sengivalele sengisendlini ubhizi uthola isikhathi uzongena engadini ngimuza ukuthi usebenzele engadini ngisingalunguza indlama yayiphezulu ingadi sezansi ngiyezokhala igeja ke manje singiyalunguza uyalima ngilale ingadi igcwele ukhulu uyalima manje singiyavuka ekseni ngovuka kusekulinywe ingadi yonke yabo simile nje ingadi yonke angingakazi nje kodwa ukuthi kuthiwe mina sihlangene nje kanje egcikeni hawo umntana wami uyaphila Sanibonani, ngizocela ukuthi labantu abazi le ndaba le engizoyikhuluma la futhi labantu abazi amagama walabantu ngezibongo ngicela ukuthi ningazifaki la kuma comment section. Senzela ukuthi abanye bazi ukuthi naku sekwenzeka futhi abanye bazi ukuthi kunezinto ezenzeka ngaphandle yabona. Mara kubi ukuthi senibuye namagama wabantu nizowafaka la nogcina nisifaka inkinga thina yabona. Naku kunestory esilana bafowethu. iMarch and March uyenzile umsebenzi wayo omuhle yaceda bese emuva kunabantu abazibiza ama-March and March becubeka bavakashela abantu basusa abantu emizini yabo bavakashela amankampani njalo nyabaza abanye bavakasha ebusuku. So kunomndeni lo onomuntu la kunomama like ake ngibeke ngithi kunomama nomntanake bebalida elinye igroup ukususa abantu emkukwini ngibeke njalo. So bona ingqondo yabo kahle beyilapha ukuthi kunendawo bona bebayifuna ngoba kuleyo ndawo leyo kubangwa izitandi manje zabantu bokufika mara bona nabalida le March and March yamanga leya bese banengqondo yokuthi kunendawo bona bebazifunela yona ngoba iMarch and March beyingakwenzi lokho. So bafike komunye umuzi womunye umfo waseMozambique. Lo mfo lo unomfazi wase-South Africa ubuya leli Mpompo leMashanganini. Okay, ngizoyibeka njalo. So lapha kulo muzi lo kunama room awu-17 and lama room lawa akhipha 500 rand per room. And bonke almost everyone beka lapha ama-South African la bebacashe lapha ngaphandle kwabantu abawu-3 phela la bebacashe lapha bekuyima foreigner. So lama foreigner aphumile kusele labanye abantu bonke. Le ndawo leya ngoba isemjondolweni beyikhipha boma 8,000 9,000 rand kona lapho ngenyanga. So bathi nabaphikizana nomnikazi le umnikazi ke bamthembisa ukuthi manje sekubi vele wabaleka wahamba. But before ezohamba ukhulume nalo mama loya nalomfo nomntwana walo mama loya ukuthi yabona le mali le bengiyithola la ngizoloko ngicubeka ngiyithola noma sengisukile and then kwaba nenkulumo ophikisano lapha ngoba bona bazidethele le ndawo le umama loya nomntanakhe bamuve in ukuthatha le ndawo leya sekube ngibona esebathatha irent kule ndawo leya. Lo muntu lo waseMozambique lo waphinda ke washiya amagama athi yabona irent yokucala enizoyithatha la kulomuzi wami le nizoyisebenzisa ukungcwaba omunye umuntu mhlambe wena or ingane yakho, any of your 4 children and yourself. You need to choose ukuthi ngubani enizomngcwaba kunale mali yerent yami leyo yokucala. Okay, kwaba inkulumo nje yokuphikizana abantu bathukana babonana engathi mhlambe kuyadlalwa or mathukano nje ukuthi abantu bayathukana namagama amakhulu. Lo mfo wasuka waye eMozambique wathula wathi thu and then lo sesiloya naye ngoba umfazi wake lo weshangani naye bekuyinje igirlfriend bebahlalisana bara anganawo amandla kuleyo ndawo leyo yayibona lonto. Okay, jump to the story. Inyanga ithi nayiphela ngezi4 ngiyasho kahle ngezi4 irent bese sibhadaliwe. Lo mfo loya kuthiwa uthumela umessage othi nilinde ngoba kule viki nizonqwaba. And kungena imessage le enjalo mara ayizwakala ukuthi ibuya kubani iyathumelwa nje yayibona lonto. Okay, hayi baphendulane nasekuthiwa kuyafonelana le number engasangeni. Nje umntana walo mama loya lo bekalida le group leya nomama khona wavuka eshonile.
ha kube umama nalomntwana loya sebayithethe irent yalenyanga leya ngoba ezinye icashi bese ziphumile ngoba bengakhululekile ukuthi kungena umuntu othatha le ndawo ngamandla engawusebenzelanga le ndawo leya abanye sebaphumile mara kusela abanye bahamba bayothatha le rent yaba eyabo shone lo mfana uzoncwashwa ke kule weekend le okay after sekashonile ungathi bathola omunye umlayezo futhi obuya kwenye inamba engasiyona leya ibuya kulo mama loya ithi kule mali eyizako le yalenyanga leyilandelako ngicela ukuthi nikhethe futhi ukuthi ngibani futhi olandela lo ohambile kulabantwana laba bakho manje esebasele laba basele nawe mara wena uzoba wokugcina kwafanele ecale ingane zakho kwafanele ukhethe manje ukuthi ngibani olandelako ngoba eyami imali bengihola lapho ngiyoloko ngihola futhi leya ndawo uyohlala iyami so kwafanele ukhethe ukuthi uzokwenza njani yabo mase kuthiwa kuyafonelwa le number leya iyakhishwa efonini ayisafonelwi ayisayenzi nix akusakhulumeki yabona so lo muntu lo manje sebasithakile ke manje basithakile abasazi ukuthi kwafanele benzeni uzama ukuthi mhlambe abantu bathi kwafanele ukukhulumiswane nalomuntu loya ukuthi abuye azothatha irent yakhe or abuyele lapha ngoba abantu bayocubeka mara abakhona ukuthi abazike ukuthi bayomthola kuphi ngoba ile genge le ebuya eMozambique mara iMozambique yakhona ngilena le engathi isesayidini leZimbabwe labaloya khona kakhulu yabona labantu abasuka bo shipping bo beira lapha bathi zungondo something like that yabona labantu abafishani lawa kunamashangani lawa amaZimbabwe nama-Mozambican lawa amafishani kakhulu abamnyama so abangathathelwa abafazi abangakhwatiswa so ngoba abantu abase-South Africa abaningi abazazi lezo zinto lezi thina sihamba ngamazwe siyazazi ukuthi abantu baseZimbabwe bahlukile nabantu baseMozambique bahlukile kunabantu baseMozambique labakhuluma isishangana hayi abasingozi laba abanankinga and then kunamaZimbabwe lawa agcoka lokho kumhlophe naba hayi abanankinga kakhulu kunabantu abasuka kulama province lawa seZimbabwe la kuntshontshwa ifoni akunabugebengu inkomo abazilusi ziyayekelwa abafazi babantu awuyithatha intombi yomuntu kwazi kwendawo ezifana nalezo so into enkulu manje kufuneka ukuthi kutholakale loya muntu loya kukhulunyisane echole naye kutholakala indlela kumkhulumisa ngoba bonakala engathi vele lo muntu userious and kuyophela wonke umuntu ngoba uthi ngizokwenzisa umzekeliso ngezwe lonke ngizokwenza umzekeliso ngawe ngoba wena usebenzisa i-machine mash igama le-machine mash kube ayisi-machine mash i-machine mash bengathathi indawo zabantu so ngithe nangiposta le video le ekucaleni abantu bebafaka amagama wabantu bafake ngezibongo and then kwangasimnandi ngoba ayisi right ukuthi nifake amagama wabanye abantu esicela nethi ukuthi now uyiforward ayinjeni ngafaka amagama wabantu ngoba isuke ingasazi right naseyiqonda ngqo emnikazini ukuthi upostiwe ihamba so yabona and then mhlawumbe mangabe kunomuntu owaziyo lo baba loya la angatholakala khona ukuthi akhulumiseke sikhona ukumkhulumisa kube into eyikhulunywako ingasabi into ethatha impilo yabona wonke umuntu uyaphazama kulomhlaba akekho ongabi nama mistake besicela nje information efana naleyo ukuthi mhlambe kube nendlela engakhulumiswana nayo ukuthi lento ilunge ngoba bona sebajezile vele uphumile nalomama lo la bese kangenile lapha ukuthi ayohlala bese baklinile indawo ukuthi ahlale lapha naye kube kukwakhe ngisho indawo lezi ziyabangwa izitandi ziyabangwa ngama room ayabangwa so obangile vele sekawinile uyangena ukuthi azohlala kube ngokwakhe so ungathi sekaphumile vele ubuyele le kwakhe standini sakhe la bekakhe khona umkuku oyi1 yabona lonto so umuntu nje nasekajezile ufuna ukuthi mhlambe kungakhulumiswana kube nendlela ukuthi kulunge kube nobulungiswa ngiyabonga As guys enweni ndizibalisayo abantu bayathanda ukucima fast bandiyaphosisa jonga umzekelo jonga ezinto ndizibalisayo guys andiphosisi ndithetha inyani cha kuba wena ingekakwehleli okanye wena ungekayiboni ayithi loo nto leyo ayikho jonga umzekelo thina seke sathi siyofihla
sikhaphe ichomi yethu iyofihla egcuwa kwenzeka isimanga. Amela apha kungoLwesine ne fonelwa yichomi yam ne nantse uso futhi lo xesha phaka ngo-2018 fonelwa yichomi yam anezi uba amanjonga sosa ndiswelekelwe mana apha endlini ne swelekelwe ngumalume wam. Bendikhuza loo nto leyo ama sorry chomi yam ndixelele nebras uba amabras uAne mani uswelekelwe phaa kowabo yabo. Simane ngomtshekisha yabo via i-video calls, awunjani namhlanje, uziva njani, yonke laa nto. Kwale ke ngoku Saturday ne first of all umalume ne ebingengumuntu ebegula ebetheni wathi ehlela apha endlini qala like laa nto uba umntu esitya uhlela apha endlini, then unkosikazi wakhe waphuma wahamba engumuntu ophangelayo into yakusasa, phuma wahamba engumuntu ophangelayo. Umntana wakhe uyathambisa phaya erumini, xa ebuya ezokroba utata nangu utata uwile, xa evusa utata uswelekile. So wasweleka olo hlobo umalume kaAnezo. Okay fine, so siye apha egcuwa yabo. Xa sifika phaa Saturday kusasa yabo, ngalaa xesha lofika komzimba because asileqa umzimba. uAnezo unesister yakhe incinci lasibon yakowabo ne lasibon yakowabo ngaba bantu ba spiritual ndingatsho, aba bantu baboniswayo yabo. Aba bantu manifumaniseka uba akalogqirha but uyaziva izinto zakomoya, uxolo uba mandithi uyaboniswa uba ndithethe rongo ne. Ngaba bantu banjeya sister kaAnezo. Okay fine, sifike apha ngale Saturday sibe sesibethwa ngolusu lethu, sitye lusu kupholiwe masibreakfast liyana kuthiwa okay umzimba uyeza yabo. Umsebenzi bear in mind iservice le izawuqhutyelwa apha but not apha eyadini, like izoqhutyelwa ngaphandle ngapha kweyadi because sikhona ispace nyana phaa nentente seyikhona. Afike umzimba ngalaa xesha kungena ngawo umzimba ne khala usister kaAnezo yabo. And ekukhaleni kwakhe akakhali laa nto into yobana hi ndiswelekelwe yabona akakhala kunjani, no, ukuthiwa isikhalo esiqongileyo. Thuthuzelwe lo mntana, thuthuzelwe lo mntana, fumaniseka uba umntana akathuli. Thuthuzelwe lo mntana kuthiwa makuziwe namanzi ntontoni kuziwe namanzi yabo. Xa kubuzwa kulo mntana yintoni ingxaki abesithi lo mntana ayingomalume lo. Uphi umalume? Abantu bajongana apha ngqumeni, nam ndinako ukothuka njani uba ayingomalume because naku umzimba yabo. Umzimba bear in mind uselapha egeyithini, abantu abangootata balakhaya yabo. Into eyenzeke kweminye imizi nakwezinye ilali ne xa umzimba ifika abantu abadala baye bayokroba ukuconfirm ukuthi nyhani lo mntu sizamfihla nguye yabo. Bahamba abatata bayokroba, xa befika no nguye nyhani. So uzawungena ke ngomzimba kobeza kwamkela, akhalala xesha lo mntana. Elekukhaleni kwakhe umile lo mntana ngale nto uba ayingomalume lo. Thuthuzelwe lo mntana njani uba ayingomalume, abesithi nimshiye phi umalume ngoba ayinguye lo. Thuthuzelwe nyhani lo mntana, athathwe lo mntana ofakwa kwaronta angene nyhani umzimba. Ukungena komzimba ungena umzimba abheke endlini enkulu, so afika amkelwe nyhani umzimba phaa qhutyelwa cawa uthiwa ngucoceka. Jonga wathi umzimba xa izawukhutshwa kube izawubekwa phaa entintini, silapho mos thina apha ngaphandle. Xa izawukhutshwa umzimba kube izawubekwa phaa entintini fumaniseka uba ikhona mani le nto ichiphizayo yabo apha ebhokisini, ikhona le nto ichiphizayo. Phinda vele lo mntana akhale lo mntana athi ayingomalume lo. Uphi umalume? Malume nimshiye somewhere, ayingomalume lo, andiyazi le nto nize nayo apha. Fumaniseka uba asuka mani ayithathelwa ngqalelo le nto yalo mntana. Thathwe nyhani umalume obekwa phaa uqhutywa isevisi. Njengoba kuqhutywa isevisi nje ibhokisi le ayiyekanga uchaphaza yabo. After service kuthathwe nyhani kuthiwa kuyofihlwa, athathwe umalume ayofihlwa ne. Jonga ngalaa xesha ibhokisi yehla ngalo, ngalaa xesha ibhokisi yehla ngalo abekhala lo mntana yabo wakulo Anezo uba amani ayingomalume guys lo lapha, khanini mameleni. Mntana nomncinci noba wayena-12 13 kwabanyaka yabo. Xa isehla ibhokisi kwavele kwaphuma iintaka ezi-2, iintaka ezimnyamana nje ezi-2. Njengoba isehla ibhokisi xa izawufika ibhokisi phaa umfundisi ezawufunda ilizwi ukuba kuzawugqonyelwa, kwavele kwaphuma iintaka ezi-2 ezingxamileyo. Phuma zaa ntaka zabaleka zotshona ehlathini, wabekhala lo mntana. So ke thina sisothukile uba hayi bo kwenzeka ntoni apha yabo. Kugqunyelelwe qomba ndaqala uyibona ke le. Emveni koba kugqunyelelwe kuqhutywa isifihlo yabo, like yonke into yenzeke kakuhle. Aze lo mntana ndiqonge ke mna ndathanda uzikwazi izinto, aze lo mntana ndimbuze amani mntanam ubuthetha uthini uba ayingomalume wakho le. Abesithi ebhusosa ndiyanza cacisela njani but lo ibephaa kulaa bhokisi ibingengomalume tu, ndiyamazi umalume. Okay fine. After yonke laa nto kutyiwe kuthweni siyahambe thina yabo, sibuye lapha eMdantsane fike sihlale. Jonga sihleli nje ndava nge-phone call phaa ngabo 8 yabo.
ndifonelwa nguAnez, uyakhala uAnez uba nasi isimanga senzeka. Ndithi hayi bo kwenzeka ntoni. Caba ngoku emveni koba kufihliwe kuthweni bahamba bohlala endlini. Yabona masilanto nihlale niyifemeli kuncokolo kuthweni yabo. Ayingengobantu abaselayo ke pha because ngabantu abakhonzayo. So laa nto i-after tears zange iqalwe noqalo yabo. Loo nto nathi sahamba eli. Okay fine. So kuhleliwe kuyancokola, jonga bathi besahleli besancokola wavele wangena umalume phaa eyadini ohlala phaa ngasebuhlanti. Isimanga sento and ngoku ahleli phaa ngasehlanti uhleli like uzihlelele. Abantu bayambona le nto iphaa ngasebuhlanti, ngubani uphaa ngasebuhlanti, kumnyama mose ezilalini. So isithatha esi ilight le ilapha endlini ayifiki phaa ubone uba ngubani lowa. Twaman bhuti kakrobe ngubani uzihleleleyo yedwa phaa. Xa esehla ubhuti wakhona xa esithi jimmy nangumalume. Kwavuka ngobhuti waphaa ekhala wavele wakhala wawo kwakhe. Xa besithi nangumalume and umalume uhleli phaa akathethi thuluthe gcwaka umalume nangu uhleli apha. Bathi bebiza abantu abadala xa bephinda besithi abasambona umalume. So guys, azazinto ziyenzeka eziya. Bazalwane, ngibhekene nenkinsela mina. Ngibhekene nenkinsela nje eserious kakhulu. Sondelani ngixoxeleni before ngiyobona uMaylord. Ozohleka ngiyamblock. Wahleka ngiyakublock. Okay, firstly, I don't have a problem nama-gender wabanye abantu mina. Like anginayo inkinga nama-gender wabanye abantu ukuthi igender yakho ithini nani. It's not a problem kimi. Fine. Ngike nga-invite kwenye i-event. Ngithe uzohleka ngiyamblock. Ngike nga-invite kwenye i-event. Fike ku-event. Hayi thola ukuthi ke ama-guest ba calculate wrong, ama-guests end up asiba baningi ukudlula ama-room. Fine. Kube ne-misunderstanding nje makubook. So ama-guests baningi ukudlula ama-room available la. Fine. Kuthiwe ke izani sisharing. Hayi makuthiwa siyashare kanjalo ke kungena i-call efonini yami ngibhizi ngikhuluma nefoni. Ngizwe umunye usisi athi mina ngizolala noDeli, ngizoshare noDeli. Hayi ngingabi nenkinga ke. Aqukule ibheki yami ayibeke eroomini lethu. Hayi fine. Mangiceda ke sidishe ngaphandle ku-Braai area ne. Sidishe khona kumnandi vele event ikusasa sekulithi nyana. Sengiphethwe inhloko ke mina. Kube khona usisi othi hayi ngine medication la bengiphethwe iflu so iyangisiza kuma pain. Angiphi medication ngiphuze vele. Athi but izokulalisa ngibe like akunenkinga. Ngoba ngikhathele vele ngifuna ulala. Ngihambe ngiyolala ngabo 9. Usisi lo athi naye ufuna ukuzolala. Abe like ayina ngizokulandela ngasikudala. Hayi eze ngifike ngigeze ngilale naye afike naye ageze. Okay, ngithe ngisageza wafuna ukugeza nami. Hawu simantombazana soyi2 ngithi. So ngimvumele ngingabi nenkinga usisa ngena sigeze soyi2 naye yabo. Siyageza soyi2 umunye usebath umunye usishawa. Hayi siyageza utugeza lana. Hayi bekathe uzoyobhema ihabli nantontoni. Hayi ngibe like okay mina ngiyalala ahambe. Mina ngilali. Sekulokhanyana man ngimbona ngimuzwe sekabuya usisi ngizwe seka umnyango. Hayi abanye ngisabezwe basarasa ngaphandle yabona kumnandi nje ngaphandle. Sisabuye usisi makabuye afika ngene empedeni alale. Guys, I don't know what happened ne, but okay bathe umthetho uthi bacela ukuthi sivale nama window because le ndawo inemfene yabo. Makuvulwa ama windows yangena bathi sicela ukuthi nivala ama window. Okay, ayisivala ama window. How I don't know what happened. If under 18 ngicela ukuthi ungayibukeli le video. I don't know what happened guys. Kanti usisi she's attracted busisi like umuntu o date amantombazana. Mina I don't know. Angibonanga nix futhi because naye akangichazelanga nix. Okay fine. Usisi mina ngazi kwenzakaleni ngikhamisile ngilele i-medication leya. Sisi angazi bekazama wenzani but bengilele ngene-dress esicephe
so usisi lo angimazi ukuthi bekazama ukwenzani but bekaphethe into Jesu usisi kunento bekayiphethe angazi Jesu Kristu ngine trauma usisi lona ngimuzwe angibamba yabo mina ngithukwe ngibe like mhlambe kungeni imfene because lento bekangenza yona angicabanga ukuthi khona intombazana engafuni ukungenza le yanto le yamina so Jesu mina ngithi mhlambe kungeni imfene ngence angikhona uphakama yabo because ula kimi so ula phezkwami usisi lo like uzama ukulala phezkwami okay mangenca ngicindezelekile how umuntu nangila ngibe like and then athi like abe like shh usho kimi sikwenzakalani wenzani hayi sikayangichazela mangithi ngizama ukumbamba izandla bongithukiwe so mangibamba izandla mangithi esandleni sakhe saka right ngibambe lento ithambile so yabo Jesu Kristu ngisabona ukuyibiza ngegama into wayiphethe lo yasisi but uphethe isithelo sabo baba seplastic so ishmara guys yazine yo uphethe isithelo usisi lo ngimbuza and then abe like hayi mina ngithandile bengicabanga ukuthi mhlambe mina nawe ini bra yo okay ngisho ukuthi out of anger ngithukuthele ne yo into engamenza yona lo yasisi guys ngikhuluma nanje ngibhekene necala le-assault kwamele kuvuke wonke umuntu abantu sebavukile bevuswa umsindo yabo ngikhuluma nje ngibhekene necala le-assault angizazi ukuthi yini engayenza mhlambe wrong or yini engiyenzile angengithe wrong or yini mhlambe engiyenzile ebonakalisa ukuthi nami ngi-attracted kuye or yo angazi namhlanje I'm lost ngicela ama-lawyer vele ngidinga i-lawyer guys ngidinga ummeli ngeke ngiyamdinga ummeli ithiwani into nje like sidlula njani entweni nje